baratunyaze baradutwikiye nje n'ifaranga nari nahagurukanye nizo zizo bajanye mbese n'itike n'abahano bayitanze wowe kumva harico yodufasha ishaka mikoro hano yodufasha nyine ni ibintu bisanzwe twaranyazwe cyane nta kintu twigeze duhurukana kandi turi abantu bafite umuryango bisa nkaho nyine ubuzima butameze neza turizera Imana kandi mbwira abantu bose umuntu wese ufite umutima wo gufasha ubona kino kiganiro kumva harico yofasha nimero zacu za telefone ziri hasi aho ngaho uduhamagara cyangwa ukatwandikira kugira ngo ubufasha ukohereze no mu mama kugira ngo ubuzima bwe bugume bumere neza akomeze avurwe yitabweho n'abaganga kugira ngo asubirane nk'abandi nimero zacu ziraho zo guhamagara ndetse kutwandikira kuri WhatsApp twogusubiza kugira ngo ubaye ubutumwa wo dutuma kuri uyu mama twobushitsa mu buryo bwizewe cyizere nari ngifite nariko mbona nyine gusa ko nkazerera gutyo nkazaruha nkagumuma ngapfa mwuma dore ko nta nikirato nta amaguru yo yari yarangiritse cyane n'ubuza numva atarasubirana biratangaje Imana yagukoreye igitangaza kubona umuntu amazi Iyinga atarya atanywa ari kugenda ijoro agahota kandi ibi birabyo wacu biba birimo imishugi n'imbeho nyinshi bishanga ariko nyine Imana yakoze imirimo itangaje ni ibyayo kubera ko mpaye ngenda ijoro nkarigita nkaja iyo mayimayizi namavuga nzoza ngenda ku manywa nuko nyine nshaka imbagwemwo tubi inyuma iyo minsi yose iyo minsi umaze utarya aya ntaco nagazanje nta kurya nta kunywa ntiwabonaga n'amazi amazi yo nagaza nshabuka inzuzi ariko amazi nyine nkayatinya kubera ko amazi azaca intege nkabona n'inyamwa nzogumuma nanibwe kugera urumva iyo minsi no wayimaze wari uyimaze utajya utanywa ntajya ntamwe nta kintu nagaza nkoza mu kanwa tani zara nagaza numva umutima waje gusa nagaza numva nkeneye kubona abandi bantu nuko bikama guca byo wumva utabishaka kugenda nk'iryo joro urumva warahotaga guhota nyine umwanya umwe kagendera mu nzira undi mwanya numvaga bavugiye haruguru yanje nkamanja mu kibira kagenda mpota ikibira kubera ko igihugu cyose bari bagikwiriye amaguru yari yamabyimba iyo minsi yose nagaza ngenda nta kintu imvura ihaye inyagira ndabyimba cyane kosa ro kwigira ibirato oya nari narabitaye kazugenda isereri Iyinga ryose nukoga amaguru aruha arabyimba yari yarabyimbye cyane nabuye kazambiri ya mu gitondo twitse aho ngaho nka saa 10 abandi baza bagenda nk'amasanga na gute abandi bagenda bashoboye kugenda nkashoboye cyane wenda nabiri bo babitse kubera ko twari hafi nje wari mu mibande ariko wagenza amasaha 8 menshi cyane ari nabagoye bari bamperekeje nako ngenda nyicara bigoye nyine yego nuko turagenda kuri moto dushike mu nzira dutambutse burubanga moto inkubita hasi irasubira yankomeretsa ndashika ndahebura abana amazu yarahiye inzitiro zarakundaguritse nibo gusa ariko haruguru yanje mu kandi gahana kari haruguru niho bari ko ndabumva bahaye bavuga namangaruka ndasura ndihisha ba mayimayi bari bahari ba mayimayi ndasubira ndihisha ubwo na gatatu nijoro ndaharaye buraca ndahirirwa na kane umurambo uri hakurya yanje numva ko uravugiraho amasasu menshi ku manywa ariko nkumva n'ay'uruhande rumwe noneho ndavuga nti kuri iyo ngenda hariya nijoro kuko namenyaga bariya bahaye barasa abari nimba ari abacu nkabavugisha kandi nimba ari mayimayi nanone nkaguma nkihisha noneho naje nijoro ndajayo abazoza kurasa na gatanu kubera ko nibwiye ngo none bahoraga baza kubarasira iminsi yose abazoza kurasa na gatanu bazohansange nanje menya baribo nimbaga ari abacu bavugisha imbe mbonye abandi bantu ngo barangize na kane nijoro nyamanjayo nuko nama nzamuka hari no ku musozi hatari ikibira ndazamuka ndarenga haruguru nyine hagati y'umusozi hakaba kamina nama nkajyamamwo kera bajya yambwiye baraserutse inyuma yacu
tinya ko bandangiza kubera ko hari ari ku manywa nama ndyama muri ka kamina kugeza nijoro ijoro ryo kuwa mbere ry'umunsi n'akazi rimwe ubwo bama banjaga kujabutsa bya bitungwa aho twari tuvuye ni mu gishanga n'inka bama bajabutsa barajabutsa byari byinshi cyane bagejeje nk'isa 4 za nijoro ngo barangize mbonaga nyine barasa n'abashize inyuma rekaga njabuke mva ahangaha uko nari aho mu kamina haruguru yanje ariho bari bajya bose batambutse reka mva ahangaha muri bajya bagiye bari kumwe na wa mukomanda hari uwubwira Bati wa undi wagiye gara ahangaha nama nuvagize ubwoba tereka vase no harara ndajabuka gutya gishanga twari tujabukiye hepfo nje ndasaba tujabukira haruguru kubera ko nari maze kuhamenya jabukiye haruguru nama nzamuka ndarenga mu muhana bari bataratwika ndarenguse gutya hirya y'amazu niho naraye mihana yo mu bibango mushishi niho naraye ndaharaye burakeye mu gitondo bamazuka bazerera baguma kuzana ibintu bagiye basiga batwika n'imihana bariko bagenda batambuka kugeza nka saa 5 za mu gitondo mbonaga barasa n'abashize inyuma namavaga ahandi kubera ko nari maze kuhamenya noneho sinyaha inzira yose ndasimba gutya inzira mpa mu gihuru gusa nyine ngenda nca mu kibiri ariko uwerekeza mu bijojwe kandi mu bijojwe ariko giho nari maze kuhamenya kandi namavuga wasizosura kugenda nijoro kubera ko mpaye ngenda ijoro nkarigita kaja iyo mayimayizi namavuga nzoza ngenda kumanywa nuko nyine nshaka imbagwemwo subi inyuma iyo minsi yose iyo minsi umaze utarya aya ntacho nagazanje nta kurya nta kunywa ntiwabonaga n'amazi amazi yo nagaza nshabuka inzuzi ariko amazi nyine nkayatinya kubera ko amazi azaca intege nkabona n'inyamwa nzogumuma nanibwe kugera urumva iyo minsi ni wayimaze wari uyimaze utarya utanywa ntajya ntamwe nta kintu nagaza nkoza mu kanwa tanizara nagaza numva umutima waje gusa nagaza numva nkeneye kubona abandi bantu nuko bikama bituma guca byo wumva utabishaka kugenda byo kugenda nk'iryo joro urumva warahotaga guhota nyine umwanya umwe kagendera mu nzira undi mwanya numvaga bavugiye haruguru yanje nkamanja mu kibira kagenda mpota ikibira kubera ko igihugu cyose bari bagikwiriye kandi baba bagenda bakumanya ibintu babishorera ntabwo nagazamo buraho ngaho mu nzira nuko ubwo ngubwo kuwa kabiriga namasimbaga inzira nzamukira mu kibira gusa ndazamuka ndarenga hajya kandi nkahishukiye ndatambuka mpa marango yose seruka ahantu hategeranye no mu bijojwe guke ndamanuka ngiye kuja mu bijojwe njabuke uruzi ngo njya gitakwe nzoshinga ndenga mu bijojwe yego waje kuhajabuka ndavuga ati kandi ngiye kujabuka ahangaha ntarangije hakurya nimba hari abo bahabandangiza ngo kubiterera ijisho hakurya mu bijojwe namparangiza abagabo babiri ndavuga nti bariya ni mayimayi zasigaye nishoro reka nsubire urundi ruhande gagwerekeze muri gogwe nukuvuga ko nzamukana uruzi rwa Nyagitakwe yego baba kera bandangije nabone naba mayimayi barandangiza baravuga abayobozi imvugo sinyabamenye bamvugishije ikinyamurenge baba bankoye hari hafi nyine ni hakurya ariko ahantu harebana hateganye nari ngiye kwika gutya ku ruzi urumva hari ko harangizanye ngo mareba amabankobeza ngo bankobeze ndabasubiza bama bambwira ngo ninze mbasange naje ndababaza atese muri bande ngo ninze ndabamenya mpageze tiyo muje mukaza kuntega ataye ngwino ntabwo turaguma tukurangiza nuko banshubije nama numvaga mbonye abacu Banyamurenge namamanuka nyika muri rwa ruzi ndaja gusenda shinze ndarenze hirya gutya hakaba kandi kuzi uja gufata mu muhana wo mu bijoro numva naniwe gushinga umusozi uharengera heza gutya mu kandi kayira kari gahari ko mu camu munsi y'inzitiro ariko nzoseruka nyine muri wa muhana epfo nyine aho utangirira ngo seruke ndazamuka ndarenga ku ikanisa namanzibura abantu nyebe buryo bagenze numva gize ubwoba ndavuga ati none iyi ni mayima yari yasigaye yari yahinduye imvugo namagenda ndihisha kandi uhisha mu muhana
mu muhana wari warahiye ni ikanisa gusa ryari risigaye n'inzu ya Ebenezeri ariko ayandi mazu yose yari yahiye ija mu ruzitiro nama mbaho ngaho uwo munsi wa kabiri kugeza narahiriwe burira aho wihishe aho nihishe ndaharara buraca asura ndahirirwa umunsi wa gatatu haje kuba na gatatu nama ngenda nasubira muri gogwe iyo nari nasize abana umutima wanje wari wamabanga ko haheba ndagenda nasubirayo mamare gusubirayo shike nagiye nijoro shikeyo nashitegeyeho muri iryo joro kuko ari hafi ndashika ndahebura abana amazu yarahiye inzitiro zarafundaguritse nibo gusa ariko haruguru yanje mu kandi gahana kari haruguru niho bari ko ndabumva haye bavuga namangaruka ndasura ndihisha ba mayimayi bari bahari ba mayimayi ndasura ndihisha ubwo na gatatu nijoro ndaharaye buraca ndahirirwa na kane umurambo uri hakurya yanje numva ko uravugiraho amasasu menshi ku manywa ariko nkumva nayo uruhande rumwe noneho ndavuga nti kuri iyo ngenda hariya nijoro ukunamenyaga bariya bahaye barasa abari nimba ari abacu nkabavugisha kandi nimba ari mayimayi nanone nkaguma nkihisha noneho naje nijoro ndajayo abazoza kurasa na gatanu kubera ko nibwiye ngo none bahoraga baza kubarasira iminsi yose abazoza kurasa na gatanu bazohansange nanje menya baribo nimbaga ari abacu bavugisha imbe mbonye abandi bantu ngo barangize na kane nijoro nyamanjayo ngo nshikeyo imvura iragwa nishi kuva ngiye yagazigwa ariko uwo munsi niyo yarenze cyane kugeza mu gitondo kugeza nko muri saa 4 za mu gitondo ibona guhitega izuba rirava hama haca izuba rirava iyo yose yaguyega uri mu kibira kunyagira kuva ngiye ntabwo itaguye iyo gusa niyo yabaye nyinshi irarenga ariko yagazigwa cyane buri munsi itaguye ku manywa ikagwa nijoro kakunyagira amahoza agasura kakumira harukunde nari ngikugira se nukoga ubwo ngubwo ngihite ndicara nyine ahantu hari kazuba numva ko n'umuse ntegereze babandi ko naje baza kurasa ndabahebura mumare kubabura nama numva ndihararuse ntereka mpuruke nuko nanone bazonyice nimba ari ukunyica mpuruke yegereza akamikoro mpuruke gutya nama ndagiza hakurya mu gifuni nama mparangiza nishi cyane noneho ndavuga atari ko abantu babasha abanyamurenge nubwo banyazwe ibintu byinshi byagiye mbibona kuko abasigaranye ziriya barazihebye tereka ngende nje kuzigwamo namamanuka wa musozi twamanutse wa munsi n'abacu ndika mu ruzi ndajabutse ndashinze ndarenga umusozi muremure tegeranye na zanka kubera ko natinye guheza umubande ko namaziserukamwo wenda zirimo mayimayi tariko ni impeza ahangaha ndaguma ngende ndangiza menyo ko zirimo abantu ngo nje kugera aho ngaho nyine mwirango ry'uwo musozi nari nashinze hasanga ndangize munsi ya zanka hajyamye abagabo babiri tibari yabubwo ari babiri ndabategera nuje mvugo bavugana ngo mare gucya nyine ntarika hasi ngo duhuke ngume ntegere guko bavuga kubera bo bari batarambona numva bavuganye nyine kinyamurenge ngo bavugane kinyamurenge umwe yamasezero wabo ngo ngaharatashe nuko ngo amusezere naje numva bavuganye kinyamurenge tabantu bavuganye kinyamurenge kandi bataha bambona tuko none n'abanyamurenge nuko ga ubwo ngubwo nama mbona ko ujya wasezeye iwabo nyine ajabuka kuzi kari hakurya yabo ari ugiye gutegerana naho ndi neza ngo ajabuke nyine tubaga turategeranya ariko we ntarambona je ndamuruzi ndamuhamagara kubera ko kuvuga byari ko bingora cyane ijwi ryari risa n'iryakwanye nyine ngo muhamagara atinda kumva ndetse ujya wabo yasize hajya mu ndego abari wo wumva mbere numva ko amutombokera nyine aramubwira ngo ariko uwo muntu aho yavugiye ngo uko ntuhaye umwumva n'abaramusubiza ngo yenti yari yanumvishije aramubaza ngo se wari hehe yamamubwira ngo arebe hakurya yiwe ku musozi nuko yamubwiye ngo arangize
ahindukira amaso nyine arangiza aho ku musozi wabo yarahamurangira naje numva arasa n'umfashije ndasura ndavuga ngo mvuge ga yama mbona arambaza ngo se nije wa mubyeyi bari barabuze ndamubwira ati nimba hariho n'abandi ariko naje ndi umwe muri bo yamajabuka kakuze yarajabukiye harugwasa akajabukira hepfo yambwira ngo nize musange waje kunchika hepfo nyine yagiye kunyegera ndamubaza nti ese urinde ko ntakumenya arambwira ngo nize nde kubwoba ngo niwe pasiteri wo mu Rwikubo namagamanuka numvaga yagumye kuba umunyamurenge ndamanutse nawe hazamuka duhurira ku musozi nuko nsanga n'umugabo w'abasita wo mu Rwikubo ngo ni Nyashoshe mbaga mbonye abandi bantu niwe wambwiye ko abantu bose bamanutse bahunze bari kubwegera aho ngaho nabungeri bake bahari baje gutabara basanga kera abantu bahunze nuko yamaga njana naho niho naboneye abandi bantu neneje Iyinga ubundi munsi wa gatanu baye baranakira bagomba kumbaza nyine amakuru ndabatondeye uko nagenze nuko ndaharaye umunsi wa gatanu kwijinga wari ukwijinga kwijinga ndaharaye uwo munsi wa gatanu n'iposho ndahasibye naniyinga kubera ko nari imeze nabi cyane amaguru yari yamabyimba iyo minsi yose nagaza ngenda nta kintu imvura ihaye inyagira ndabyimba cyane gusa ari ukwigira ibirato oya nari narabitaye kazugenda isereri Iyinga ryose nuko amaguru aruharabyimba yari yarabyimbye cyane ndasiba n'iposho naniyinga n'akazi rimwe babungeriga ndabinginga ati nimumperekezega mu njane munshira abana baramperekeje ndazaga mushike mu nzira dushitse Remera bafatira moto gaturagenda kose wamanutse amaguru abyimbye namanutse nyine bigoye navuye kazambiri ya mu gitondo twitse aho ngaho nka saa 10 abandi baza bagenda nk'amasanga na gute abandi bagenda bashoboye kugenda nkashoboye cyane wenda nabiri bo babitse kubera ko twari hafi nje wari mu mibande ariko wagenze amasaha 8 menshi cyane ari nabagoye bari bamperekeje nako ngenda nyicara bigoye nyine yego nuko turazaga turagenda kuri moto dushike mu nzira dutambutse burubanga moto inkubita hasi irasubira yankomeretsa ariko ndahava nyine ndagenda Imana yo mu ijuru irankorera ndashika twashitse hariya kugegera nka sizeri n'igice tubaga turashitse nuko niko twagenze Imana niko yaturokoye ariko twari twahuye n'ibibazo nyine bigoye uko se bakwakira barya abagabo barya bungeri bari bakubwiye se ko umuryango w'ugihari bambwiye ko uhari twahunze nyine ukwinshi abana nabo bari abana bato nasize muhira bahunganye na sekuru uwo twari kumwe abamarana iminsi 3 mu kibira barabuze inzira yo guseruka nabo ariko nyuma yabwo ibo baje kubona inzira baraseruka bari bamanutse bitse uwundi umwe wari mu kiraro yahunze yagiye iriya gucya igahororo yahunganye n'abandi bavyeyi b'igahororo babuze inzira yo gusanga abandi iwe ndetse niwe yarakiza namuserutse mbere ariko bambwira ko bose bahari nubwo bagitatanye ariko bose bari bahari nuko ndaza Imana yo mu ijuru nyine iratabara nsanga bose barahurutse uwo ngo wari wagiye igahororo nawe yaje kuza nyuma ubu nyine kabisa twese turahari yakoze nyine ibyo ngibyo ni itangazo yadukoreye cyane niyo gushima Imana ishimwe cyane uri muri cagihe Iyinga ryose uri muri ubwo butayo ko nobwita ubutayo muri ubwo buzima upfuye nabi watekerezaga ko wari ufite icizere cyo kongera kugira ubuzima ukaba wasubira mu buzima bwawe busanzwe uvuye he ndabwo ta cyizere nari ngifite nariko mbona nyine gusa ko nkazerera gutyo nkazaruha nkagumuma ngapfa mwuma dore ko nta n'ikirato nta amaguru yo yari yarangiritse cyane n'ubuza numva atarasubira
biratangaje Imana yagukoreye igitangaza kubona umuntu amazi Iyinga atarya atanywa ari kugenda ijoro agahota kandi ibi bira by'iwacu biba birimo imishugi n'imbeho nyinshi bishanga ariko nyine Imana yakoze imirimo itangaje n'ibyayo nta munsi muri iyo minsi wigeze wisubizamo intege uvuga ngo wenda uvuga ati nizeye Imana ko nzongera nkagira ubuzima noneho ibyo ngibyo ni ubuzima buba bugoye ko mu bitekerezo hari ubwo wenda nyine wotekereza ariko Imana yo irama yemera ngo ari uko ariko mpfa ntiyoreka ngo basi mvuruke mu bantu mpfe babone n'ikigo canje ariko akaba areba ahantu ugeze n'uko bimeze kigasura kigakatika icizere torohe wumva wokigira cyane kubera ko zari bigoye iwacu ni ahantu hakonje ahantu hagoye n'uburyo biratangaje nta wobyumva muri ya mbeho yo ku ndondo kuba umuntu yambaye ihuzi akazayinyagiranwa akayirirwana akayirarana izuba rikubita ari yambaye nta birato n'inzara turashimira Imana yakugiriye neza mubyeyi turashimira Imana yagukijije ko baravuye aho kongera ugahura n'umuryango wawe hanini nishimwe natwe dufatikanyije nawe gushima Imana ko kuba ukiri muzima ubundi se barakwakiriye ino waje ku bitaro bimeze bite baratwakiriye n'ubwo ubuzima bigoye nyine ariko baratwakiriye batujyana mu bitaro ko turavugwa ntiturasubirana kandi nabo batwakira nyine bigoranye ariko kubera ko hari habonetse ibigoye birenze ibindi batwakira nyine mu buzima bwose bafite nabo baratwakira bako baratuvuza sinzi aho bizoherera nyine Imana ibafashe mukire ese ubundi ya minsi wahurutse kuri babungeri wenda abo ntibari bagifite icizere wenda ntibari banazi ko wagiye sinzi ko wenda bari babizi ariko umunsi bagushikije mu bana bari bahamagaye ko wabonetse yego umunsi nahurutse umunsi wa gatanu muramu wanje twari kumwe aza guhamagara n'umwana uri kuko kwa nyamukuru wa bikari aza kubabwira nyine kuri rezo ko nabonetse na mama se babizi wenda telefone ntwari uyifite bayenje ntayo nari mfite ariko abo bungeri bari barimo umwana muramu wanje twari turi kumwe aho ngaho yamabwamo buca mu gitondo ciposhaje kuri rezo aja kubabwira nyine ko wari uhari nyine ngo nico nari mvuze wari uhari ngo wumve uburyo bishimiye kuba wabonetse ariko umuryango bakwakiriye gute babonye ugarutse uri muzima nyuma y'Iyinga ryose abana batagufite umuryango banakiranye ibyishimo ariko kandi iyo umuntu yishimye hazaba wishima agaseka hakaba n'uwishima akarira kubera ko nyine zari bisa n'ibigoranye bamwe bari ko baseka abandi bakarira twari dufite ibyishimo byinshi n'ibyishimo Imana yabikoze ishimwe uri ku bitaro uburyo ntibuba ari bwinshi dore ko mwana ahunze mugati ibyanyu mukava mu byanyu barabanyaze barabatwikiye muri mu buzima bugoye cyane baratunyaze baradutwikiye nje n'ifaranga nari nahagurukanye nizo zizo bajanye mbese n'itike n'abahano bayitanze tayo nari mfite kabisa abantu babona buno buhamya bwawe bo bafite ico bakora urababwira iki kugira ngo nubundi ni mu rwego rwo kugira ngo ubuzima bwawe busubirane usubire umere nk'abandi bose uvurwe umere neza ishaka mikoro hano yodufasha nyine ni ibintu bisanzwe twaranyazwe cyane nta kintu twigeze duhurukana kandi turi abantu bafite umuryango bisa nkaho nyine ubuzima butameze neza turizera Imana kandi mbwira abantu bose umuntu wese ufite umutima wo gufasha ubona kino kiganiro akumva harico yofasha nimero zacu za telefone ziri hasi aho ngaho uduhamagara cyangwa ukatwandikira kugira ngo ubufasha ukohereze no mu mama kugira ngo ubuzima bwe bugume bumere neza akomeze avurwe yitabweho n'abaganga kugira ngo asubirane nk'abandi nimero zacu ziraho zo guhamagara ndetse kutwandikira kuri WhatsApp
twogusubiza kugira ngo ubaye ubutumwa wo dutuma kuri uyu mama twobushitsa mu buryo bwizewe. Reka twongere tugushimire kuba wemeye kutuganiriza kandi twizeye ko ubu buhamya utanze uzagira ico bufasha n'abandi bari mu zindi situation, bamwe barwaye abandi barwaje, bumva ko haba hariho urwego wenda baba bagezemo rwo kwiheba, bumve ko Imana hari ico yobafasha, kubera ko sinibaza ko ari mu kibazo kirenze ico ngico waciye. Nyine twageze mu gihugu kigoye, abantu bose ni uguhera mu bitaro gusa, malariya tubanye nyinshi kandi nyine dusa naho tutahamenyereye cyane, abana bose no kwicara baguma kurwara kandi tutagifite nyine ubushobozi. Abafite ico bafasha Imana ibacemo bakore kandi batange ubufasha ku bandi. Turagushimiye, turosoza dushima kandi Imana kuba yarakugaruye ubuzima uko uri mu bana, kandi twizeye ko n'igihugu cacu kizongera kigakira tukongera tukaba iwacu mu mahoro no mu mutekano. Turagushimiye cyane, Imana igumugisha kuba wemeye kuduha ubwo buhamya bwawe. Urakoze cyane. Yego, namugize neza kutuganiriza, gukenera kumenya amakuru yacu n'ibibazo byacu twagiye ducamwo. Urakoze cyane kuko muri abana bacu nyine mwatwitayeho. Imana ibamugisha nyine muzamugira mugirire n'abandi neza. Murakoze cyane. Abakunzi ba Joyful TV mukore subscribe, ariko cyane iyi tour nta subscribe cyane, abafite ubushobozi batange ubufasha ku mubyeyi n'abandi bose. Murabizi ko igihugu cacu kiri mu bibazo, abandi bose bafite ico bokora batanga ubufasha kugira ngo abacu bakuwe mu byabo, batwikiwe, bahunze, bari muri plane n'ahandi hose, ubufasha mu bagezeho kugira ngo dukomeze dufashanye. Ico ushoboye ari cyo ukora, tukubwiye ngo ukora ibirenze, ariko ico ushoboye ari cyo ukora kandi ukoranye umutima w'urukundo. Imana ibamugisha nawe utaha. Mwakoze kubana natwe.